Kakanjski bokser Dino Šabanović dogovorio je saradnju sa kompanijom Green Hill, koja mu je donirala sportsku opremu, rukavice i svu prateću opremu, te učešće na seminarima za mlade sportiste na području Njemačke. Mladi bokser iz Kaknja Dino Šabanović dokaz je kako se trudi upornost i te kako isplate. U svojoj profesionalnoj bokserskoj karijeri imao je 11 borbi, a meč protiv Nilsa Schmidta i pored poraza će sigurno dugo pamtiti. Naime, po povratku u Bosnu i Hercegovinu, Šabanović je došao u kontakt sa menadžerom poznate sportske kompanije Green Hill, Oliverom Hellmanom, sa kojim je dogovorio saradnju. To je došlo u mom drugom meču u Njemačku, u Hamburgu. Tu sam se borio protiv Nilsa Schmidta, 6 rundi izgubio sam na poene, boksao sam dakle do kraja. I nakon meča mi se obratio menadžer poznate kompanije Green Hill, dakle koja se bavi izradom sportske opreme. Ona je dakle u rangu sa Adidasom, sa Rocky Marcianom i ostalim, dakle veoma odličnom sportskom opremom. I dakle obratio mi se poslije meča i želio je da se slika sa mnom. I ja sam saznao, dakle, kontakt, kako se on zove, i imao sam jednog kolegu, Sanel Papić, on je, dakle, evropski prvak boksa u Sandžaku i također njemu su sponzori Green Hill i on mi je preporučio njegovo ime da mu se javim i ja sam mu se javio na Facebooku i bez ikakvih problema za 7 dana meni je došla sportska oprema. Šabanović je u junu mjesecu u Njemačkoj imao 4 borbe i to je sigurno jedan veliki korak ka ostvarivanju vrhunskih rezultata. Njegov trud i talenat su prepoznali oni koji zaista vrijede u svijetu boksa. U ovoj godini, 2017. godini, sam imao 4 meča i sve 4 su bila u Njemačkoj. Nažalost, takvim okolnostima izgubio sam sve 4 meča, ali pružio sam odlične dakle, borbe, izgubio sam na bodove. I to je veliki uspjeh tamo u Njemačkoj. Što se tiče same borbe, dakle samih protivnika, u zadnjoj borbi, konkretno u zadnjoj borbi sam se borio protiv Ufuka Temura. On je bio domaći borac i bacao sam ga dakle napod jednom, ali nažalost nisam mogao pobijediti pošto je domaći borac. Prije tog sam imao meč, dakle što sam spomenuo u Hamburgu sa Nilsom Schmidtom. Tu sam 6 rundi dakle, odradio do kraja i tako je došlo do saradnje sa Green Hillom. Prethodna 2 meča sam isto tako izgubio na poene. Što se tiče dakle, dalje suradnje sa mojim menadžerom, trebao bih uskoro imati meč u Mađarskoj. Tu bi se trebao boriti sa nekim domaćim borcem, trenutno njegovo ime ne poznajem. A za dalju saradnju to ćemo vidjeti, dakle, to ću obavijesti dakle, ostale kada će biti ti mečevi. Riječ je o momku koji svoje ambicije ne ostavlja po strani da se ostvaruju same, on vrijedno radi na njima.